Ага. Без оружия, без ничего. Хочет с вами познакомиться. Мы все без оружия приехали. Салам алейкумдар, урматтуу мергендер. Бүгүн мына биздин мергенчилердин жана балыкчылардын Ысык Көл областтык коомдук бирикмесинин былтыркы 2024 өтүп кеткен жылдын аңчылык мезгилдин жыл жыйынтыгын чыгарып бүгүн балыкчыга могул мезгил абамдын темир тулпары менен буюрса аттанган жатабыз. Учурдан пайдаланып биздин коомдук бирикменин мүчөлөрүн тааныштырып кетсек, Мен Шаршен жаңыдан Охота союзга кирип атам, мүчө болуп, өзүм шахтылык болом. Көп жылдан бери ошол жакта мектепте иштеп, азыр пенсиядамын. Баардыгыңарга ден соолук жана аманчылык бололук. Мен Мадамбеков Асхат, Каракол шаарынын тургуну, пенсионер, охотникмин. Имею пятизарядный итальянское оружие и охотимся. И фауну посмотрим, все помогаем. Ну и все там, регулируем мы. Все, спасибо. Лубенцов Николай Иванович, тамга, барскаун, пчеловод. Более 30 лет занимаюсь тоже пчеловодством, охотообществом, документы, инспекция, все во благо природы. Ассаламу алейкум, урматтуу мергендер. Бүгүн 2025 жыл 15 февраль өтө маанилүү күн биз үчүн жана элибиз үчүн. Биз мергенчилер жана балыкчылар коомунун мүчөсү болуп эсептелебиз. Көп жылдан бери маркум Барыкиндин кезинен бери мен осунда жүрөм, бирок убакытка байланыштуу 1 жыл болду. Мына Марат Рыскуловичтин жетекчилигинин арасында мен мергенчилер коомунун мүчөсүмүн. Быйыл чөйлөрдү жок кылууга чоң иш-чаралар болду. Мен өзүм быйыл 2 карышкы жок кылдым. Челпек айылынан, өзүм Челпектин тургунумун мен. Азыркы убакытта 79 жаштамын. Ошол эле иш-чарада мен бал челекчилик иш менен алек болом, балдарыма жардам берем, эл журт менен ушундай иш-чараларга аралашып, коом менен катташып жакшынакай жүрөм. Саламатта болгула. Мен Эсенгожо Рысбек, Каракол шаарынын тургунумун. Охота союзда көп жыл болуп калды. Жүрөбүз ошо жыл сайын өтүүчү биздин 1 жылда бир келчү тамагыбыз бар, ынтымак. Ошого ырбачыга кафеге баратабыз. Салам. Мен атым Мирлан, Аш районунун Аксы айылынан болом, мурунку Чеклакылчынка айылынан. Ошо Иордо мүчөбүз. Охотада чыгып турабыз, барктан колдон берип деген кол бошогондо. Ошо быйыл 25-жылдын 15 январь, февраль жыл жыйынтыгы болот. Быйыл ошо биздин Ысык Көл областынын тамагы бар. Ошо балыкчынын жааматы чакырып алабыз. Ошол жака могу мезгил абам автобус менен чыгып атабыз буюрса, элдетип. Ошо чыгып атабыз. Бар болгула, кошулгула, сонун күндөр өтөт. Assalamu alaikum. Урматтуу мергендер. Биз болсо атыбыз Ахматов турат. Жүз байталдык болобуз, Аксыда турабыз. Жылы суу истечникте иштейбиз. Ошо Охота союзда ошо 1 жылдан бери ошо бригада менен кичине жырткычтардын санын азайтып, жырткычтардын санын азайтып атабыз. Чөө, карышкыр жана башка ушундай дегенде. Ошо азыр ошол балыкчыда бир немебиз бар эле. Бир аз ошо тойлорубуз, мергенчилер. Ошол жака бир аз неме кылып баратабыз, жыл жыйынтыгын белгилеп. Жыл жыйынтыгында канча неме жок болду, ошол кишини атып малярия болот. Ошол буюрса кийинки немелерге да даярбыз. Дайыма катышып неме кылып. Саламатсыңар мергендер. Бүгүн 15 февраль 24 жылдын жыл жыйынтыгына Барык шаарына Кудай буйрса автобус менен чыгып атабыз Каракол шаарынан.
Бергендер ынтымак болсун, ден соолук болсун. Жолдогулар күттүлө, мына чыгып атабыз буюрса. Манешен барып жакшы салып берели. Бергендер ден соолук болсун. Ассаламу алейкум бардыгыңарга. Кудай буйрса мынакей жыл жыйынтыгы болду. 2024-тün завершающий тою болуп атат. Жылда өтүүчү тоюбуз. Кудай буйрса ушунтип эле ортобузда ынтымак болуп турсун. Ар дайым ушунтип эле кызмат кылып эле биримдикте, биргиликте жүрө берели. Буйрса тойдон кезигишебиз. Ой, салам алейкумдер, Петрович. Привет. Как вы, уважаемые охотники? Ну, Петрович, представьте себя и пару слов нашим охотникам. Ну, охотники, вот кто собрался, те собрались. Едем в Балыкчи отмечать годовщину, вернее, подведение итогов года. Поэтому, кто не был, будете смотреть, завидовать. Поэтому еще не поздно, можем забрать, кто по северной стороне, заберем. Так что давайте, собирайтесь. Мынаки урматтуу мергендер, биздин коомдук бирикменин мүчөлөрү буюрса жолго чыккан атабыз. Анна Николаевна, пару слов нашим охотникам. С праздником. Здоровья всем. Молодцы, что собрались. Жеңшева, салам алейкум. Бирек сөз биздин мергендерге. Мергендер майрамдар менен буюрса тойубуз жакшынакай өтсүн. Бары жакшы болсун, ден соолук болсун баарыбызга, аманчылык болсун. Жеңшева, бүгүн афганец биздин охотниктерибиздин да майрамы экен, ошол боюнча бир калат элек. Туура айтасың, бүгүн канча жыл болду уже ошо эметкен. Ошо афганчыларга бизден мен билгенден мергенчилерден Жапасова бар го, Жапасова бар, түттүн егери бар, Замирова. Ошо майрамдар менен айтканда силерде өзүңөрдүн баягы интернациональный долг дегенде эмеңерди аткарып майрам болсун, ден соолук болсун, аманчылык болсун. Урматтуу мергендер, биз менен жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ысык көл району боюнча улуг инспектору Акат Айбеди. Бейшембек абам. Бейшембек ага, бүгүнкү бараткан иш-чара боюнча бир эки сөз, жалпы биздин коомдук бирикменин коомго, элге, мамлекетке кылып аткан пайдасы жөнүндө. Саламатсыздарбы? Бүгүн жакшы күн экен. Мергенчилер жана балыкчылар коомунун тою болот экен, балыкчы шаарына чакырып, чакырып. Экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ысык көл өкүлчүлүгүнүн коллективинин атынан мен баратам. Ысык көл районунун Акат Айбеди катары. Тойлор кут болсун, иштерине ийгилик, жакшы иштерди жасап атышат. Ассаламу алейкумдер. Бүгүн 15 февраль 2025 жыл. Мергенчилердин жана балыкчылардын Ысык көл областтык коомдук бирикмесинин салтка айланган аңчылык мезгилинин жыл жыйынтыктоочу салтанаттуу майрамдык иш-чарасына балыкчы шаары быйыл өткөрүп жатат. Буюрса балыкчыга сапар алдык. Аба ырайы жакшы. Мезгил абамдын дөтү колдосун, темир тулпанын айдап алып мезгил абамды өзү Салам бергендер. алып баратат. Мана жакшы болуп мезгил аба. Жакшы рахмат. Алмаз, баштадыңбы кызматты? Баштадыңбы кызматты? Өзүнүкү. Кызарып кетсе башталганбы деп атпайбыз. Начинается прогрев. Прогрев, да? Ага. Вот чем нравится вам общество наше? Дружное общество – это основа любого коллектива. Но это не так часто бывает. А в нашем это, как говорится, исключение. Именно наше. Биздин эс алуубуз орусча айтканда трезвый образ жизни менен жашап атабыз. Трезвый образ жизни дегенде көбүрөөк арак ичпеш керек деп. Арак ичпейли, сонун жүрөбүз, рахаттанып.
Мына bunun барын uyushturgan Марат Рысқұловичтің абыройы көтерілсін, даражасы көтерілсін, чоң разычылык ушунча адамдардын башы бириктирип Иссик-Көлдө Иссик-Көл боюнча uyushturgan Маратыбызга чоң разычылык. Аман есен бололу баарыбыз, аман есен бололу. Рахмат. Репортаж, корреспондент идет. Сначала сіз мына Ананикан айтты да кечечи. К нам пришел человек без оружия дейді. Он член нашего общества дейді. Ушул эмне кызыкчылык болду дейм ушу биздин коомдук бирикмеге өтүп мүчө болгонго ошо. Бир жагынан жаратылышты көргөнгө, мисалы ошо жаратылышты экинчи жагынан мыйзам менен колдонуу боюнча, үчүнчүдөн бул жаратылышты коо жагынан анан ден соолукка да жакшы болуш керек. Эң негизги сообщение, ушундай бир туугандарды табасыңар. Анан эл менен бир максатта жүргөн жакшы. Анан көп мындай кызыктуу окуялар болот экен, ошолорду окуп көңүлүңү ачты дегендей. Буюрса сиз жаңылган жоксуз. Буюрса сиз ден соолуктун булагын, достуктун булагын, ырыскынын, ынтымактын, жашоонун булагын аласыз биздин коомдук бирикмеден. Куш келипсиз бизге. Консультация берет жеңиш абал. Опытный стрелок. Сураңыз ушу кандай мылтык алайын деп. Оңой эле аны аралашыңыз биздин арабызга. Эң жакшы болот. Ассаламу алейкум, кандайсыңар? Ден соолук иштер, мергенчилер. Биз баратабыз, буюрса Ойталдан өтүп баратабыз. Коомдук бирикменин эмнеси жагат Бегалова? Эмне үчүн мүчөгө өттүңүз? Эмне үчүн жылына мүчөлүк акы, эмгек акы төлөп жүрөсүз? Эмне пайдасы бар ушу? Жеке өзүңүздүн оюңузду айтыңыз, бирикменин эмнеси жагат сизге? Же могу балдарды сагынып турасызбы кээде? Аябай жаккан азарт, ден соолук чың болот. Өзүңдү бодрый сезесиң. Анан общество жакшы да. Ар ким менен таанышып, сүйлөшүп, чер жазып, бир кургол атсаң, калаңга салып, оноо жейбиз дегенде. Давайте. Бирала. Настроение жакшы элеби? Мыкты да. 5. Буюрса баратабыз. Бегалов айткандай, бул ооруда эң негизгиси бул мыйзам чегинде ахат болот баары. Сонун эч бир үркпөйсүң, коркпойсуң. Общение с природой болосуң, отурасың эртеден кечке чейин бир кырголду бышырып жеп, ушактар сүйлөшүп, отуруп чер жазышып кетсең, кадимкидей бир айдын энергиясын аласың да. Ошо жакшы. Кимдер өтөлектер болсо өтүп алууга чакырабыз. Эң сонун алтын сомду салып алып келсеңер, эме билет берет. Бир туугандан да артык болуп калат бергенчи жамааттар. Ошо бүгүн чөрөк эмеге мараке өзгөртөбүз, жыл жыйынтыгы деген. Ушу жыл жыйынтык боюнча да айта кетсеңиз, ушу керек нерсеби жоктон бар кылып өзүбүз майлам уюштуруп алган жакшы эле го дейм, Негизи Кыргызстан боюнча деле мен ойлогон оюнча бул Иссик-Көл областта эле бул аябай катуу биримдүүбүз да. Негизичи. Анан ар бир район, ар бир жылда болуп өз арабыз. Биздин ошо мүчөлүгүбүздө 1000ге чукул охотник бар, мыйзамдуу. Ошонун арасында бул чөйрө, бул мараке керек негизи. Бул деген бекемдөөгө чоң жол да, баштапкы жол да, бат-бат жолугу, чер жазышып, отуруп, сүйлөшүп, баарыбыз эле мылтык көтөрүп алып сүйлөшүп отурган бир башка эме да. Кайф. А бул болсо жилик иштеп отуруп, кафеде, ресторанда отурган бул башка кайф деген. Кичинекей бир кагаз болсо да, благодарность алсаң кандай сыймыктуу да. Баары почетный мондай тапшырып аткан өзүнчө эле бир кандай десем, жакшы сезимдер да.
ошол ошентип аны деген жыл сайын жылына бир эле жолу 3000ден чыгарып отурабыз. Өзүбүзгө өзүбүз той тартуулар. Анын арасында да чоң байгелер бар да. Сайсыз мылтыктар, пневматика, палатка, стөл, өтүк, камуфляж, айтып отурсаң убакыт көп кетет да. Ошондо аны көрүш керек да. Барыш керек. Салам, группа. Петрович, пару слов. Еще, я только сейчас говорил. Теперь вот свободный микрофон от души вот про нашу жизнь, стечение обстоятельств общества. И вот как вот это мероприятие, как оно входит в традицию, какая польза от этого, в общем, ваше видение. Какая польза? От того, что мы сейчас все собираемся на подведение итогов, это же у нас, во-первых, реклама. Привлекаем новых охотников. Молодежь, особенно молодежь, они же тоже видят, как мы отдыхаем, как мы готовимся. Им тоже надо будет тоже приучить, чтобы эта традиция была ежегодно подводить итоги. Поэтому я считаю, что это очень хорошо придумано, что каждый год подведение итогов может посчитать, что дорого для кого-то. Ничего не страшного нет, охота дорогого удовольствия. Надо к этому привыкать, ничего от этого нет страшного. Поэтому мероприятие очень пользует много приносит обществу. Во-первых, сплочение. Во-вторых, у нас, вот посмотрите, уже вот тут люди как братья, мы уже то, что там салам пополам и все, обнимаемся, уже друг друга спрашиваем, разговариваем, уже как братство у нас получается это. Поэтому я за традиция продолжалась и уже вошло, чтобы в обязательном порядке надо подведение итогов делать. Поэтому группа, давайте, молодежь подтягивайтесь тоже. Не забывайте, что скоро будет охота только у нас в обществе, в наших угодьях охота будет, с нашим членским билетом. Это не то, что браконьеры все равно исчезнут они, выдавят их, не будет это. Сейчас такие штрафы, ё-моё. Поэтому, пожалуйста, молодежь, вступайте, охотьтесь с нами. Угодья у нас есть, дай бог еще конкурс будет, еще будет больше угодий. Поэтому жесткие сейчас законы и меры принимают для того, чтобы браконьерство искоренить. Все равно оно может не совсем не искорениться, но такого уже не будет заканчивать. Поэтому вступайте все в общество. Все? Салам, урматтуу мергендер. Балыкчыга жыл жыйынтыгы тойго баратабыз. Бул той бизди салт айланган жыл сайын өткөзүп турабыз ушул маалдарда. Ушуну уюштуруп берген төрагабызга чоң рахмат. Мурда мындайлар болчу эмес. Өзүн өзү билип охотко чыгып жүрчү. Аз баарыбыздын башыбызды кошуп, биз менен тааныштырып жүргөн төрөгага сыйлык таанышыбыз керек. Загонда эле кезипте ушинтип кафеден тойдон кезигиш тууралуу жакшылап. Едикче багытта. От души я всем желаю в первую очередь здоровья, еще раз здоровья. Наш коллектив очень дружный. Мы выезжаем, бывает, на отстрел шакалов чисто от своей души, от чистой души, и мы приносим большой вклад в защиту природы, охраны. Коллектив у нас дружный, которые идут на отстрел шакалов. Мы от своей души мы стараемся природу, ресурсы все сохранить
Но этих шакалов, сорок стараемся уничтожить, чтобы больше пользы было. Коллектив... общество боюнча өзүңүздүн Я иш-чараларын, обществонун ушу бүгүнкү иш-чарасы жөнүндө да айтып кетсеңиз. вот, коллектив у нас дружный. Мы выезжаем, бывает, от своей души мы вклад делаем для общества, которые идут взносы. Они, большая часть взносов идет в пользу государства. В каком регионе мы отстрел делаем, эти суммы идет в пользу этого сельского управы там. А остальное там, что идет, остатки денег, мы стараемся вложить в охрану природы. Например, подкормку фазанов, животных. Вот. Для егерей вот платят там взносы какие-то, частично достаются взносы охраны природы, вот это вот, егерям. Я желаю всем здоровья, чтобы дружно были. И эта болезнь самая красивая, хорошая болезнь. Природу охранять и вышел на природу с душой. И не вред делать, а пользу делать для природы. Благодарю всех вас, охотников. Ассалауматсыздарбы, бергенчилер, жамааттар, туугандар, кесиптештер. Сиздердин ушу жыл жыйынтыгы майрамы менен куттуктайбыз. Ушу бүгүн Рыбачыга ушул Ысык областынын ушу мергенчилери жамаатын Марат Рыскуловичтин аркасы менен ушу чогултуп баарыбызды башыбызды кошуп ушу мынакей автобус менен апарып атат, Кудай буйрса. Эми быйыл болсо эми иштер жакшы. Загонный охота болуп атат, Кудай буйрса. Мынакей где-то бир 80 шакал атылыптыр Ысык областы боюнча. 15 карышкыр ар бир. Анан ушул биз дагы ушу эми мындай расслабиться үйүк жака учуп кете калбай калган каз болсо, фазан, ушундай нерселердин баарын тең ушу комитетип, ушундай баарын регулировка кылып турабыз. Сагызгандарды жоготобуз. Потому что булар болсо эми тетиги бөжөктөрүн жеп коет экен да, зайчтын, жанагы эмелердин, коёндордун. Баарын тең регулировка кылып турабыз, баары тең эле. Бул болсо баягы бир киши жасай албайт экен да. Баарыбыз тең ушундай эме болуп турсак, чогуу ушундай бир иштеп турсак, жакшынакай аябагандай чогуу иштеп, бири-бирибизди билип, анан ушундай природага чыгып, ары бери басып, мен өлө улуумун да силерденчи. Ошол баягы аккан сууду таза суудан ичип дегендей. Кеп атышты эмес да, кеп эс алып, эмне болуп атканын көрөсүң. Баардыгын тең. Ошондой анан чогуу эс алып анан келебиз. Баардыгы ордунда жакшы. Марат Рыскулович жакшы иштеп атат. Кудай буйрса. Незаменимый председатель наш. Сен анан бизде курбай. Жакшы тургула. От себя хочу Марату Рыскуловичу пожелать крепкого здоровья, семейного счастья. Он наш ведущий специалист и руководитель. От всей души желаю, чтобы у него в дальнейшем было все прекрасно, и чтобы мы в конкурсе вот выиграли свои угодья, чтобы нам угодья увеличились, и мы будем поддержку делать. Хозяйство, животных, всех дичи будем поддерживать. Вот. Желаю всего наилучшего коллективу. Самое главное, чтобы у нас был коллектив дружный, друг друга поддерживали. Вот. Всего самого наилучшего. Буюрса бүгүн аба ырайы абдан жакшы.
77 менен de şu azamat çakta Ugandacan janında hem de Moykan janında ol деп çaldı. Абрикос, яблочки, именно вот я водку берешь. Наши, да? Наши. Как тебе сказать, у меня на даче куст огромный, и дома куст огромный. Я хотел с тобой поделиться. А ты мне говорил, что у тебя тут Ne aldı? Твой, да? Да. 150 килограмм каждый год, я не знаю, куда девать. Ты знаешь, в этом году говорю соседям, приходите, собирайте. Чего? Еще раз. Говорит, может, стакана нету. может соберешь, Имей, говорит. стаканчик есть? Нет. Вот это, да. Не пьющий. Ой, assalamualaikum. Qandaysiz? Rahmat. Жол начаррақ болот па, еңсе ұрып келмек мында. Видишь, уже полный автобус. Ölüp çok ölüp tüden çıkıp atar. Я знаешь, что делаю? У меня дружба перед с Питера присылает, с Финляндии. А во-вторых, я трудовая речь, пиалочки на трехсотом. Давай, Петрович, горлышками yapayım. Что, покойники, поехали? Да, у нас тоже кыргызский анекдот есть, Петрович. Вот такой анекдот есть. Давай, otur кылайбы. Драматургтар деп коет го эле. У меня, знаешь как? Горький, чтобы ты знал, самогон. Я Перегонять его, надо, наверное. себя вот выгоняю и пиалку на трехсотом. Что эмес белемес, бирөөңө жоголдуңар го. Жартыкпай го. Видишь, сразу видно, что пошел. Наш. А так? Вот. Что ж ты думаешь? Стакан, дайте мне в них замочек. Пусть вернется, сбегает со стаканом. Хутордан Дядь Коля чекти. стоит. Хутордан чыгып бартабыз. Ты на хуторе живешь. Пусть разово в магазине возьмет стакан. Неудобно, старый человек. Он не пьет уже. Александр, ну катай даже. 50 градус'та 50. Ой, а то у меня 30 градусов острова. Otarakta, hadi biz büyüksün adam. Arak değil, yıkıyor. Bismillah. Marat öyle. Жизнь хороша. Группа За гол не надо ходить такой. Марат, как ты? Yaxshilar. Boltova. Пару слов биздин охотниктерге. Ой, мелочь. Я сегодня не в духе. Салам алейкум. Qanday yaxshi o'tiribsiz? Yaxshi. Все, страшно, да? Он не пьет. А, не пьет? Yo'l yaxshi bo'lib qoladi. Yo'ldan kelatib. Mergender namoz o'qib chiqaldi deb. Meshitga kirib o'tishadi. Коля, спичку зажги ее. Шикарно. Палка-выручалка. Стопку не намазал, как вы говорили. Оставил на всякий случай. Сюда лекарство, что творить, да? Не. Emredeyiz bugünkü birikeni emeğimiz, toyumuz yaxşı olsun. Cemaatimiz, azaymışı, yaxşılık üstünde, toylar üstünde de gezişip, şunday akot sayının emelerimiz,
жакшы акоттоп, жакшы эме кылып жүрөбүз. Ушул бүгүнкү майрамыбыз жакшы болсун. Ушул өзүңүзгө өзүңүз майрам тартылып атканыңыз бул ынтымак туурабы? Ооба, ынтымагыбыз жакшы болсун ар дайым. Жакшы барып, жакшы эс алып, Ооба, жакшы барып, жакшы эс алып келели эми. белектерден утуп, жакшы маанай менен Жакшы барып келели. эң негизгиси процессте жолугушуу. Рахмат сизге да. Ассаламу алейкум, мергендер кандайсыңар? Балыкчылар, биздин коомдун мүчөлөрү. Бүгүнкү жыл жыйынтыкка баратабыз. Балыкчынын жааматы чоң ыраазычылык, чоң той бергенде эле чакырып атат. Мергендер эмнедейбиз? Баарыбыз ден соолуктуу болобуз. Тойго барып катышып, таанышып, чер жарышып, өткөн кеткенди айтып дегенде. Ошол дагы тойдон дагы таанышабыз, сүйлөшөбүз, сезишебиз. Биринчиден төрагага рахмат, баарыбыздын башыбызды бириктирип, чокойдун булуң бурчуна чакырып, чөбө, загонго деп келип таанышкандар бар. Ошол Кудай буйрса дагы эменин Ахот союзубуздун келечеги дагы алдыда деп ойлойбуз. Баарыбыз биримдикте болсок, баары жакшы болот да, дагы алдыга чыгарабыз. Ассаламу алейкум. Алипни bilen geldi. Алмаз, у тебя самка утка есть? А чего? У меня самец есть. Чего не поймал? Я фазана поймал. Я. А фазан, ты знаешь, он не привыкает. Да, не привыкать. Я, сетку его поставил, фазана. Он, давай там очокаться, вот здесь все, ничего не осталось. Череп только остался. Я их, вон, Барскаунским ходил. Мы приносили яйца фазанные. Под курицу поставили. Вынесла. Как они цыплята вот, это самое, все разбежались. Я. Убегает, да? Все равно, не мекан, качатка. Чапай, да. Чапай. 2 месяца Все равно я. кровь. Атменен барасаң казандар кушка жатып кетти. 2 месяца я их выращивал. Өлө жоголуп жүрөп жабышты. Как ты говоришь, Кем деген жерлик кирет. Да, разбивает. Я тоже ребятам ходил, вот кто косит, говорил, вот, гнездо литр самогонки, яйца. 27 принесли. Ата, тиги биздин кыргол. Кимдикинде тиги сайркулой апар болчу. Где-то лежали, да? Ошон башасында Поставил, все вывелись. Эмеле. И потом все равно. Вот, через 2 месяца. 7 штук было, вот так поставил этот пап. Андайны көрүнбөй Под калды. курочку. Ну это нормально. Как они уже это самое. Анан могу азыр күйлөр келип атпайбы? Один момент. Тушуктар келип атат. А фазана я петуха, сетку посадил, он разбивает его. Кече мен орумда айтабыз анан карга сагылгыда шакылдайт. Кысам, карасам экен. 3-4 поколение все равно не привыкает к этим Чүйлү. Түлөк экен. Уже Я түлөк хотел болуп калды. поймать. Вот самец. Весенний охота. Ой, карга сагылдар жарып койбойт. Ну, самка улетела у Феди Барыкина. Была самка и самец. Вот сейчас самец ходит. Да? Не улетай. Нет, ну он ему крылья отрезает. Вот он ходит уже 2-й год. Самку надо. Чтобы это приманивать. Вот здесь где-то я дом покупал и забыл мне. Возле завода. Берет бояқты планда қолып. Жерден қойып, артқа бұрылып кетіп қалғанға. Тушугун үйдүгө Мұндайдан қалып тұрлы, мұндай керек қойып. Буруп алыңыз азыр, мону тураздан койсоң узун. Тағына қоямыз. Тұрғылаш етті. үйдү карап. Мұнда бір жиға таң. Бір жиға. Мешает бір жиға. Так, растоптай ее.
Лавку сделай. Жига мешает, да, жига. Турохоту сделать, тогда что-то будет, чтобы, да, и тогда сделают, да? Mezgil ağa gez yani bizim buyursa o saltkalanıp ketken işçilerimizin ulanıp ketişine jana ошондой эле ушул saltkalanıp дегенибиз жылда өткөрүп турганга мына өткөндө да сиз кеп кылдыңыз эле буюрса мына быйыл азыр балыкчыга баратабыз буюрса бүгүн иш чарадан кийин сиздин жамаат Жетегиз району жалпы буюрса эмки жылкы жыл жыйынтыгын колго алып кетесиңер эстафетаны Kuday buyursa. ошол боюнча бир эки сөз Salamazsınız yeter. Terbiyeciler, balıkçılar. Kuday buyursa mı biz bugün 15. fevral 24. yılın жыл жыйынтыгына балык чарына баратабыз. Кудайым буйрса, мына сен баары акчот салып, ден соолук болсун бергенчилер. Эң биринчи ден соолук. Элде журтта тынччылык болсун. Эмне дейбиз? Кудайым буйрса, эмдиги жылы 2025 жылы жыл жыйынтыгын Кудайым буйрса биздин Жетегиз районунун жамааты алабыз. Кудай буйрса эстафетаны. Кудай буйрса эмдегилер балдар менен Yaşarız, çaydan ötközürüz. Kuday büyüse de bir yılda aytağız, kaç ayda oluruz. Şol, dayandan göre uçtu, unutmak olsun. Salımına, uçtuğan, çınday geçti uçtuğan, çok öyle. Hazır, şuna maratı suç gelgeni Kuday büyüse başlarız birigeyip, tanışıp degende, birimiz mene bir tuğan bol otağız. Şartımız varlar, koluklarda alıp para var, koluklar tanıştırıp otağız degende. Oşondoy. İş-çaralar bola bersin. Кездешүү бат-баттан болуп турсун. Жылда бул өтүп аткан традиционный bir майрам болуп калды. Салт кайлансын э, главный. Кайлансын. Кудай буйрса эмдеги 25-жылы. Мына урматтуу бергендер уккула, жакшылап угуп алгыла. Эмки жылкы жыл жыйынтыкты Петрович. Итоги следующего, Кудайым буйрса в 25 году, в этом году охота будет. Этого года подведем. В следующем году Жетегизге барабыз Кудайым буйрса. Кудайым буйрса. Assalamu alaikum bergenler, kandayсыңар? Мезгилабам эстафетаны алды окшойт буюрса жыл жыйынтыгынын иш чарасынчы. Эмди жылы мезгилаба Тоң району. Жетегиз району. Андан кийин буюрса 2026-ныкын буюрса деп тураны Кудай кааласа 27-жылы 27-жылы Түп району буюрса алалы. Түп шаарына барат экенбиз буюрса. Рахмат жигиттер. Кудайым буюрса ушул ынтымагыбыз Самарата, ушул ынтымагыбыз токтобой, үзүлбөй, уланып, ушул ар бир охотник, ар бир областтын 7 дуонуна чейин барып, даамдаш, туз даамдаш болуп туралык, э? Бизде ынтымак пайда болот. Ынтымак бар жерде ырыс пайда болот. Ырыстуу бололу, эмгекчил бололу. Ден-соолугубуз бекем болсун айланайында. Бир туугандар, мергенчилер, балык болсулар. Дайыма энергия иштеп жүрсөк, бизге дайыма жакшы болот. Самарата, в общем, эмки жылы Жетегизге барабыз, анын кийинки жылы Түпкө барабыз, э? Түптүктөр. Түп шаарына барабыз буюрса. Жакшы. Ынтымагыбыз улана берсин. Ой, салам алейкумдер. Кандайсыңар? Койгон кандай жакшы. Салам алейкум. Кандайсыңар? Жакшы келиңер жигиттер. Assalamu alaikum. Ошентип биздин көлдүн мергендери жаңыдан чогулуп, буюрса мына иш чаранын астында турабыз. Здравствуйте, дядя. Как дорога? Нормально, дай бог. Биздин тоңдук мергендер кандайсыңар?
Жакшы келип алганбы? Былтыркы жыл жыйынтыгында мына бир топозду алып чапкан мына бат алган жигит биздин. Негизи вообще ушул иш-чаранын эмнеси жагып атат силерге жигиттер? Ынтымак, Ой, салам алейкум. Кандай кандайсыз? Жакшыбы? Ошоңуз кандай? Ağam geldi mi? Жок, абаңыз бүгүнчө эс алып. Абаңыз кичине эс алып. Şu uşak geldi öyle. Hayda rakot kaldı. Любой нерсе. Ассалаумағалейкум барларға. Ошо Кудай буйрса мына саналуу сааттар мүнөттөр калды. Биздин Ысыкөл областык Мергенчилер Балча коомдук бирикменин жыл жыйынтыгынын башталышына ошо баарыбызга келгениңерге чоң рахмат дегендей. Эми Кудай буйрса байгени достойно утсун. Баарыңарга аманчылык, жакшы жеп, бийлеп, ырдап, күлүп, жайнап, анан кийин короче, кайф менен кеткиле. Ничего, Олег Борисович, как здоровье? Да по-разному, вот что-то немножко приболел чуть-чуть, ну вроде бы уже более-менее. Свои как душа радуется. Кандайсыңар, бир туугандар? Бигден саспен мен деп койлу. Ассалам алейкум, кандайсың? Макчалай кандайсың? Кандай келип алган? Акча салым. Байрамы. Макей. Катышчылар келип отыр, билеттерин салып атышат. Мояк өткөзүп атпайбы? Молардын Кандай барат? Десоң жакшыбы? Assalamu alaikum. Кандайсыңар жигиттер? Биздин самый главный демирчүбүз бүгүнкү чарадагы. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин коллегаларыбыз.
О, самурай, салам алейкум. Записывается это, а еду. Қазақ бауырларым қандайсыңар? Александр. Саламатсыздар. Қандайсың? Ассалаумағалейкум, шеф қандайсыз? Денсаулық жақсы ма? Жақсы келіп алдыңдар. Жақсы, рахмат. Былтырғы жыл жиынтықты ұйыстырған балдар. Мына біз алып кетемін бұдан кейін. Бұл атшат яқты. Сиқыр-миқыр. Ой, қалай жақсын. Жақсы настроение. Çoğundan dile sallıydı. Hayır. Selamünaleyküm. Kur'an Mergençilik magazinin önünde. Бүгінгі бізде шараның ең чоң главный демеушісі тұрбайбы? Ооба. Аты кім болған ауызым? Зарбеков адресті айтып қойшы магазинде. 7 микрорайон 28 дом.
Бишкек шаары. Телефон. 705 69 69 65. Бизнес құралбақ мергенше басқа қомды біріккен садағасы. Bilet boyunca nördür oldu. Bilet boyunca. Oradan tepkizmazlar, özünüzü müsaade sözünüzü çevirin. İşte duramızlar, birlikte, omuzlara gel oradan tepkizmazlar. Токмок обществосунун төрагасы, Кыргыз мерген ассоциациясынын төрагасы Чек Жушевич, Кыргыз акылдуу болуусунун төрагасы Максат байке, правление Скөл Жайыл байке, Жеңиш абам, анан биздин аксакал ардагер Өрбек абам биздин ком мүчөсү. Биздин Скөл областык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери, жалгыртылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен биздин жогорку кеңештен депутатыбыз Эрулан Кокулов, ошондой эле Тосордун жигиттери, Канат абам баш болгон биякта Бөкөнбайдын Орелдору, Уланбек бригадасы, Балыкчылык бригада, Kendinize Allah'ın imanlar bugünkü yaşlıları bugünkü yaşlı koyulunun 7. bölümü nasıl hep çareyana koyuna ruhsat edip başarılar. Dedik ki onu başarılar kalk gelişmek. Bari günkü toyga жетсинче көңүлүнөн алыс жакындан келген ага турган меймандар бүгүнкү күндө энчи балыкчыларыбыз бүгүнкү жашыңыздар өзүңүздөргө кут болсун деп турмуштун толук дайрасын толкунуп бирге кечели таалайгы амалар болсун деп анда эмесе бүгүнкү жакшылыгыбыздын 2 бөлүмүн бир баштап берели. Кол соктор менен биз сыйлаган ардактуу агаларыбызга биздин охотниктердин айылдары, ушундай бир жаштар келген той ресторандарыбызда дагы калабыбызга салтка айланган бир кереметтүү тандакай чыгармабыз менен баштагыбыз келип турат. Сиздердин өздөр маданияттын мыртысы биздин таланттуу агабыз барчаңызга кереметтүү тандакай чыгармабыздан менен алкыштап алабыз. Кол чабыңыздар.
Lotereylерге коюлуп атат. Lotereйлердин буюрса мына лотерейный билеттер келди. Иш-чара башталган турат. Буюрса азыр жаштагай керемет чыгармадан кийин кайрадан ушу сөздүн бербетин келе турган асыл агаларга берген келип атат. Анда эмесе сөздүн бербетин жан дүйнөсүнө алып келген каалоо ак тилек арналоо менен келген биздин Кыргыз Республикасынын мергенчилери ассоциациясынын төрагасы Дүйшө уулу Шеричи агабызды чакырып коюуга уруксат этип коюңуздар. Ибраимов алтын шағайызда шақырып қоюға ұлсат етмозларды қол шағыр қолдап қойған қада келіңіздер. Айырмақты сала тұрған чехолы менен алтын балықты иле тұрған несілер қой, мен балық барыған чехол. Ана етісінде. Бұл байкер өзелерінде өте ойын сүйген кішкер. Бардық менсен кештен десін деген кеші келді. Билет номер бойынша 0950. Билет саны менен 0950. 0950. 0950. Билет номер. Ерке баланың теге жардамын салып кетті оқшайды. Bir oturuz sazını. Tiyatro şu bizim törevalarga Marat Mırza. Bu sizdeki bilet. Bir yakta bir bilet aldı. İştirilleri. Andan nesi biz bu işler ve tek işler yapsak bu da çay oturmayız. Andan bilet olur boyunca bizden Keyifimize göre Kalısı ödü zalım neyse Aşkı'nın ölçüye otobüs taknesini anlamı Cıvının kurtarmasına bilet nomuru boyunca 0868 0868 bilet nomuru boyunca kimde var? 08 68 Ay bana geldi Kol çağıp koyduk, vay ne gençlerinde bunca çay çalmasınlar da. Maşallah hareketli. Allah'ın bereğiniz kutlu olsun. Talatçıda ötü gerekli şu bizim teyzemizin bize. Bir hafta deniz biletler büyükler ayıp etmezseniz gerekiriz. Allah'ın ilgi bizim bereğimiz loteriye boyunca bu. Saçok. Balıklı uvanı böyle bir dönüyor kesler. Saçak bu san boyunca biletli numuru nörengi 83 bilet numuru boyunca. Nörengi 83 bilet numuru boyunca kimde? 0881 bana geldi. Kol çağıp kolda koyalım bu işi ötüleceğim aşklarla. Hayır bana gelme. Azamatsız. On? Da. Tamam. Ama bilgi bilet numara boyunca bilgi. Набореген для высылания. Концерт 11:02. Ocaklığa çabarkanlar, şeykisi var, bıçağı var, alanı var, kompası var, işte bu yükseklikte normal tutmakla geçer. Bereketli usul diye sorulan nomor bilet boyunca 11 nöleki. 11 nöleki. 11.02. Мына урматтуу мергендер. Адаменге
2024 жыл жыйынтыгы ушундай маанайда өтүп атат. Лотерея башталды. Биздин мергендер мына жалпы область 5 район 3 шаар Застолом экинчи антракта башталып атат. Жалпы биздин мергендер мына баардыгы лотерейный билеттерди кармап такай колдорунда турат. Билет номер боюнча 03-38. Mana geldi. Bol sağ kolda fırsat bırakıyor. Zaten Allah tutuyor. Bir anlamda bile 7-8'leri bir götüremez. Oy, medresede baksa çağırayım ben tutamıyorum. Öyle aynı aldı oldu değil mi? Bol sağ kolda fırsat bırakıyor. Bol sağ kolda bırakıyor. Mana geldi. Adakenge bilettisiniz yaktan 60 bilet koymuş. Neresi koysun. Ülgüde çıkıvalığa askeriz. Karanlığa çarptılar. Gündem olsa tutturup gözüne tabi. Şahından olsa gözüne bir de tamçı çağıranda. Gizmeydiğin. Şu askeri reisi olanlar nomur bilet boyunca 14-38 bilet nomur boyunca gitti. 14-38 biletimizin nomurlar var aramızda. 14-38 Duraytım. Çok öyle olup kaldı. Bilet nomur boyunca 14-38 07-12 sanmenen 07-12 sanmenen günde bilet nomur boyunca 07-12 sanmenen hadi şurttuktu karavan kişi çoktu çıvarız kol kalmadık direkt 07-12 sanmenen Borsa ve kırmızı saçma olmaktan hoşuna çıkarak isketme veriyordan o sayıp olsun. Четырнадцать 69. Başta 14 var. Ay bana geldi kol çarpıldı koydu. Ay eline mınca bir duvarlarını oluşacak bir ona gelemez. Kol çarpıldı koydu duvarlarını aynı taşıyla bana gelirsin. Bu bize sizde olsun. Bir odalı bir yandan biletlerden arasın geçseniz. Onda kalmayacak. Adam geliriz. Bu özümde. Oho. Kayınmaklı salaturgan. İyi ben de Belgesizken şurada denediniz. Bunday dönüşümün özelliği can başlı saklayı giden hayvanı. O canlı o da bu. Sen bana gelirsin. Usulun neyisi olduğuna bilet boyunca 03-88 03-88 olur boyunca 03-88 bilet numara. Ay bana geldi. Ay rahmat. Vereyiniz. Düşük iş geçsin de gelin. Şimdi doğru. Bana geldi. Vereyiniz olsun. Bak bilet alıp verip koymuza. Anam biletleri 2 saat gitmeye olu atılmada geldi. Atıklar işte. Kesiliğe bakmaktan kıyımlara geçesine. Nereye geçtikler kanday sonda gayret gelip boşandı. Bugün ne oldu kaldı şu an? O toğdaşka çıkıp bir turgan ödü jandarma kelip turgana kere. Bu karda, muzda, baskarda ыңғайлуу. Адан кейін жеңіл дағы қалпы жоқ болып, қарға түскенде. Nomor bilet boyunca 1000 sanı bilet. 1000 sanı boyunca kim bak? Bilet sanı boyunca 1000. Oy bana geldi. Gitme gerek 1000. Seni kokşuydu kanlı. Şu kadar. Bana geldi. Ay sandalye o taş kolunda bana geldi. Bana geldi. Хорошо. Kuradan kim? Uşu biletin iyisi gele almay algan uşu iyi.
Ушуну сен көзөмөл кылып Тарап беріп қойшы деген. Байкем жолдық, 2 жолдық президент болды. Баракелді атайымышы берекесі. Аманат қылғаны, қарылып аманаттың қарекен. Алып қаяған қарекен. Бісмілләді. Анда менге, дағы досы біздер фонарик екен, азырғы заманбақ шығып атқан фонарик өте зардым десе, бұл үй тіресігіндері өте зардамын тигізетін бар. Берет номер бойынша 0709 баракелді. Анасы қандай айлағысында шықырайған істеріңізді. Бұл номер бойынша сіздерге қана келесің. Берет аласаңыз. Берет аласыз. Аласыз. Бісмілләh. Адайеке бұл қаскен. Адайеке бұл фонариктен есі болымдыға атқан еден алдын басығарыз. Номер бойынша 0180 номер. 01 айбара келді. Қолшағылар осында қолшағы қолдық қойып тұрады. 0180 номерінің есі ада бұл бізден алдына қалыс керек. Қадам 0180 бойынша байгеңіз қып болсын. Үшін бірінші 200 сомдан алып сап кере береді билетті. Билетке 200 сомдан алып сап керек, Құдай құтқызсын. Байкем, біз билет алып қоңыз бердік. Анда кейін Құдай сақтай. Кетірі. Берем mi? Boğa, 14 Butka, Kum, Ушул мендей. Мына азыр көрсөтті, камера көрсөтіп Айтабыз. Қандай мына момда боласыздар, камера қапырасыздар. Баракет ұсын есі отырған билет номері бойынша 1440. Баракетті қолшағы қолдық қой, қолдық өсөтіп қой дейді. 1440 текшеріп қой бізде. Бұл өте зардым десекен байқа, көрдіңіз. Бәрі сөйләдікті, біз билет алып қойыз. Тест-тесттен, ағалар тест-тесттен қайызды. Өзіңіз бұлақтыңызды өзіңіз қармағайды. Кейінгі билет номері бойынша билет тұрған. Өті көрген, ресімі өті. 0742 саны менен. Баракелді, шындай болыш керек де бұна. Мағышын тіске келіп тұрсан бареке, бұны шүпілер кетеді. Қана өтіп көріп қойыз. Баракелді, бұл өте заңын нәрсе екен бұл ішіге. Бұл ішінде чисто германский екен. Бұл егені, бұлай дейсі 10 жыл, кейінгі өте заңын нәрсе, өте удобный стулчик екен. Билет номер бойынша 0744. Билет саны менен 0744. 0744 саны менен. 0744. Билет номер. Бана келді, ол шағып қойылыз қана келіңіздер. Бұл кісілер аз біздер қырғызша түш жолы береді. 0744 саны менен келген ағабыз Серега ағасы. Поздравляем! Поздравляем! Поздравляйский, Пасанский. Ана кейінге билет номермен ойнатылатын ұшу мәселе. Бұл қайырмақ екен, бұда өте удобный, ұшу қайырмақтың есін отырған билет номер бойынша 0082. Билет номер бойынша 0082 0082 0082 билет өріңіз. Айбара келді. Қол жауып қолды қойыла. Сразу билет қағадыңыз. Тез-тестен. Ағыламыз, тез-тестен. Ана кейінге, бұл өте заңын нәрсекен шындырында. Өте удобный. Практически жилет екен. Бұға ең нәрсеңіз удобный. Мысалы алсаңыздар, үшін есіп отырған билет номер бойынша
0729 0729 bilet numarı 08 geldi. O belki bayağı baktığıma gidiyor. O sağlamaya bir olsun. Çok güzel. 0729 bilet numarı boyunca hayvana girdi. Bu sizde olsun. Saz var bir bilet almışsınız. Test bilmiyoruz. Keyingi bilet numarı boyunca 0290. Ama 1290. 12 bilet numarı 90. Номер билет 1990. 1290. Hayır, Google'da yazalım. 1290. Kimde? 1990. Aynen geldi. Kolda kocan koyup duralımda bunu ötesalım deseken şu biletin iyisinin patankası falan bunu ötesalım dese bilmeyin. Test istek. Özünüz kalmamaydı. Test hareketizdir. Ama ki koyulatılan bilet numarı boyunca bileti 10-34 numara 10-34 10-34 Ol çarptır, kolla kal sana gerizde. Ay zamansız hareket eder. Postlara bile. Правильно. Hazır değil mi? Hadi bize. Ana bilgi koyulatılan nedir? O spalmin müşöklü bilet numara boyunca 0135 biletin numara 01 ay para geldi. Test. Buraya futbolsun, bireye futbolsun. Bir bilet sırası. Üstüne de bir alamadınız bir yaptım. Ama ilgi bilet numara boyunca bilet numara boyunca ilgi bilet numara 0794 Yani Zakstap'tan kurtulması var. 0135 salgınede ana gelirsin. Bilet buna. 12'de size alman olursa. Buna. 11.35 salgınadı bir tane. 11.35 salgınadı. Adamınki bilet numara boyunca 0794 0794 salgına gidiyoruz da şimdi alıp ettiriyor. Ay bırak etti. Adamınki daha doğrusu bizim kepkamız, maskası benim numara bilet boyunca numaramızdan sıcak sıralarımızdan almasın kalmasın 0485 zamansız hareket. Bu lisansla gelip koyalım 0485'e bu işin hakkında bir ana vereyim. Keyingi az boyek bilen ana toplayıp durması 0429 Nereye? Kolma 0429 Ay bana geldi. Bana şunu test sandalye bana geldi. Bilet sıralanan almaz. Bunda bir isimlerden toplanıp durması Cenab-ı Peygamber hoş oldu. Bilet numara boyunca aradan 07-28 salgını. 07-28 salgını. Bilet numara 07-28. Ay hareket ödeyim kaldı. Oho bu işe. Nemesi tuğra bilet olduğu için. Balamız kaderi koyarsa. Oraya geldi. Orası beni turuna gelmeye yapmadı. Orası kaderi. Herkes başka. Adam ilgi omurda. İyi boy. Demek öyle. Buna öyle. Gerekli
Çehol ekan. Mıldırkın Çehol boyunca bilet sonu bilen 0576 0576 sonu bilen bilet nomeri boyunca. Bilet nomeri boyunca ağırdan 0576 bana geldi. Türk'te de ikinci bölük olsun. Hareketli. Ana iki bilet sonu boyunca bize bu bilet boyunca 0713 bilet sonu bilelim. 0713 bilet номер 0713 0713 kalan 0713 ay bana geldi Michael 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 gelirse erkeklerin kışkın geçkine bana geldi 0713 sanmine Michael Güzel, красавчик. Поздравляем. Böyle ki 98. Hareketli. Adayımız Michael Baktun biletli üyesi de Çarşı'da bu açık salonda. Bir karşılık sarılan bizden kolay hareketi gene de kol çarpı kolla koyalım hareket izledim. Ötene o. Bir çakacak. Hareketli sadece bir bilet alamaz. Bilet nomuru boyunca Fadani Eken bilet nomuru boyunca 62 09 32 09 32 hareketli kol çabuklar olsun. Benim kolum altın oldu, bana bayla istesin. Вражбекова oldu mu Vражбекова? Vражбекова. Giymişsin lan kalse. Bu biletli. Ben çöplerime sağlarım hazır şu. İkinci bölüktün. Sonra kutlar üzeri üçüncü bölüktün. Üç biletliğine başladı bile. Adam bu. Mehmet Aras bugün kızarçlık üyeleri. Kısa vakitte söz aldığında doktor. Biletliği neyizsin şundan yapmadı. Adam can kumarlıklarını eski geçirip bir işte tazarına geri girediğim anı ayağımızdan sizden bir yer çıkacaktır. 30 minut alıp ancak sen yapmazsınız. Kana gelip de cevap alacağım değil mi? 30 minut alıp ancak sen yapmazsınız. Maratla gönder biz biraz eğlenemeyiz. Varsın, balansın, varsın. Balansın. Kolçalar bile birlikte oldu kızım. Bu işin verirse takside bilgilerden bildirdim. Buyursa giret çıktı, kütküle giret. Atakirke vakti insanımız tepki balık karmoğuşu tatmaka kuramımız 13-68 nomuru benim. 13-68 nomuru benim. Ay bana geldi, kolçağı kolda koymuyor ya bana geldi. Ay sana demek sizge bilgiler. Amin.
Ата кейке, билет номер бойынша, анықтама бойынша біздер şu қалатысты өте заңды нәрсеге еш аяғын екен. Билет номер 0680. 0680. Билет номер 0608. Yok, kişiyle var. Hala, 80. Bana gelme. Kol çavalar olup gözüne, bana geldi baktığım bizden ağabeyimiz. Sağ ol. Direkt alsın, evet, direkt. Canım da bu ya. Adam yenge, arkadaşlar bizden şey olayken, bilet sana boyunca 10.67. 1.20. 0.20. Evet, çık. Bak çık. Oy bana diskanı. 0.20 saatine var bize. Ortalığımız bana gaz pillerliği. Gaz kilidi. Yok. Ötürü uğurlu değil. Bir bilet alıp yaparsın. Bir bilet değil. Bana alıp yaparsın. Muğrek'in özü gibi ne? 14.46. Balık yaşı, Balıktın yaşıyken öte gerekli desen var şu asanat ketsi şunu baktım biletin neyse 14.46. Sonra bir şey ay bana. Ama bu işi ben kırmızı saysam düşünüyordum. Bana geldi. Bana geldi sağ bilet bulamazsın. O Ratsia'ken. Ratsia öte gerekli derse, yüzde bayraşmasıyla baktığı insan bilet yolu boyunca 0605. 0605. Bilet numara 0605. 0605. Kalan kimler? 0605. Bilet numara 0605. Çok gene giyinsin. Mergençilerinin, cana balıkçılarının Iskol Oblastık Qo'mduk Birikmesi'nin başkarmalığının töragası Ömürbek Marat Rızkoğlu'yu. Mergençilerinin, cana balıkçılarının Iskol Oblastık Qo'mduk Birikmesi'nin başkarmalığının Oytal Аңшылық Çarpası'nın yegili Kencebayev Mırzabek Umulbek ilişkilersi. Mırzabek Mırza kana geliniz. Kol çavalar olsun kana geliniz. Sevgili varlık olsun. Mergençilerinin, cana balıkçılarının Iskol Oblastık Qo'mduk Birikmesi'nin başkanmalığının tüm rayonluk Аңшылық коллективinin төрағасы Acibek Falmazbek Bakir ilişkilersi. Falmazbek Mırza kana geliniz olsun. Kol çağıp kolunu gösterip kral ağayın kılmanlarına gelimizde. Bana geldi, sevgili varlık olsun. Mergençilerinin, cana balıkçılarının Iskol Oblastık Qo'mduk Birikmesi'nin başkanmalığının Komur Ölüm Ayrıldık Çarpası'nın yegili Hasan Dastan Akçol Toyuz. Dastan Mırza gelip koyunuz. Bana geldi. Mergençilerinin, cana balıkçılarının Iskol Oblastık Qo'mduk Birikmesi'nin başkanmalığının Karabolun Аңшылық Çarpası'nın yegili Davşin Alexey Nikolaevich Sinas. Alexey Nikolaevich. Oturtayız. Olçak kolda özetmek canlıya da geliştir. Buyruğa Oloyğun Iskol Oblastık İçişler Başkanlığı'nın başçısı Militsanın general-mayoru Boron Murat Samigenoviç. Sevintarına kut olsun. Vay geldi, nasılsınız size? Hürmetli mergençiler, halkçılar, sizlerin daim sonuruşu, halkan sığınımızdan beri Cumhuriyet'ten kutluklayın. Ahırklı soğuk olsun. Buyruktun kopyası. Seylik futbolun. Seylik tarım. Şöyle bak.
Sizin kalaydı. Hadi tomatlar, Allah'ın sevgilinizler kutlu olsun. Ben bu da Allah'ın biz yaşlarına sözlü vermek gerek olana aslanım şakırım gel oradan. Janatımız resursları, ekologiyasını, teknikаны көзөмөл министрлигинин Ысык-Көл областык башкармалыгынын инспекторлары Букараев Айбек мырза жана ошондой эле Түмөнбаев Бейшенбек мырзаны чакырып коюуга уруксат этип койсоңуздар. Мына келиңиздер. Кол чабуулар менен бирге болсун, мына келиңиздер. Сөздү бермеди. Алтын сөздөр. Бир гана сиздерден болсун. Келиңиздер. Бергендер, барыңыздарды бүгінгі тойуан менен жылдық отчетуан менен құттықтайбыз. Кыргыздын жакшы бир ата бабадан келе аткан кесиби бул мергенчилик, бүркүтчү, мүнүшкөр деген жана башка жакшы кыргыздын салттуу аттары бар. Ошонун ичинден Кожо Жаш айткандай мергендер келтат деген жакшы сөз да, берген деген бул жакшы кыргыздын илгертен келаткан жакшы бир кызматы деп ойлойм. Баарыңыздарды бүгүнкү майрамдар менен куттуктайм. Ден соолукта болгула, силердей жигиттер болсун. Мергенчи деген бул жакшы кесип. Баарыңарга ден соолук каалайм. Ошондой эле биздин жаратылыш ресурстары, экология жана көзөмөл министрлигинин, Ысык-Көл өкүлчүлүгүнүн жетекчилеринин жана биздин коллегалардын атынан баарыңарга ысык салам. Бизди ушу тойго чакырганыңар үчүн чоң рахмат, ыраазычылык. Баарыңарга ошо жакшы кайда жүргөнгө аман-эсен болгула, кайда баргыла, үйүңөргө аман-эсен келип, жолуңар болуп турсын. Дагы бир айта турган нерсе, эң бизди кубанта турган нерсе жанагы жырткыч жаныбарлар, жырткыч канаттуу куштар менен иш алып барып атасыңар. Ошол иш алып барууңар өтө маанилүү. Жанагы дөңгөчө шакалдарды жок кылуу бул чоң зор ийгилик. Силерге кайда жүргөнгө жолуңар болсун. Шакалдарды жок кылууга чоң кызмат кылып атасыңар. Азаматсыңар. Şöyle arasında bu aylarındaki şurada kısa diskusyon sizlerle hareketi varlığımızda zaten ömrümüzde birlikte versin. Hurmatlı bizden altınlarımız, ağalarımız bizde şöyle yol sanatlarından mimarımız bizim şöyle bir gazımız şarkının geliyorlar. Karagenizden dürümötörün kol şart bulduk koyuyor. Bu şekilde şöyle bir gazı Adana'da Eki Cuma'nın bizden daha bir aydınlı insanımız şu yemeğin bağlı 35 gün degen bu sözlerin aytıklarını bilen 35 gün öte uzak. Erkekli bağlı bu şişkelerdi adlı konudan bir kvartiyalardan bir kol şartı oldu koydular sana getirdiler. Varlığımız sizler kaynağı çözüm konulardı. Söylemezler, Atakes bunlardan bir bilettir, sizlerle bir alteseks, zamanı bir materyal bilet boyunca şahit. Bizlerinde de kılavizler kolumuz altın olup, en bizimle zamanı kuşumuzdan, yaş deputatlarına zamanı, Erdoğan Mırzağa, aytsam sıra 80 gitti, bu jürel koyulu, adına konulat bir kvartiranın tayvista başlayız, kalasa. Buna bizden hazır, buna asıl bağlı materyal boyunca ikinci bölümümüzde nomor bilet boyunca 0492 salı bilet. 0490 kala kimde gel? Acıken jana şutup mağarada çıkartırırken siz yok olup kaldınız, biz alıp koyduk ki kalkıla konuğa ruhsat veririz. Rahmat razı olsun. Hazır bir Atay bölümünün şu disiplinede bir şu Atay şu şöyle rasmıyla başlaması yapıp yeni çöldüğümde var oldu şu. Anlaysan unut bıraktım, rahmat sizlerge razı böyle. Hazır nomor bilet boyunca 0492 sanı beni. Bana geldi. Kol çarpıp oldu koydu. Biletli gözlük koysamız. Biletli gözlük koyumuz. Razısını
boyunca, benim düşündüğüm savunmam boyunca siz altınları bana verebilirsiniz. 03 57 sanmine. 03 57 sanmine. 03 57. Oyunu 57. 03 57 sanmine. Kimde oldu görmüştüm onu? 03 57 sanmine. 03 bana geldi, olsam bunu bana gelirse. Canım benim, aferin misin? Aferin. Bir de aferin olsun lazım. Kesinlikle gitmez umarım. Ağlamızı kesinlikle gitmez. Bu da sağlıklı destekler bizde şu belgesizlikle gerekti. Doğru boyunca 11-31 sanmine. Alinatsın Krisin Adil. Birinci numara. 11-31. Sana peşine getirdiğinden gelene ya. Bırakma gitme. 11-31 bırak etti. Kolçak bulundu. Bana gelirse. Oldu 31 sanmine. Bana geldi. Urban Mergenler bizim kızlar Moğol'da vay. Neler bizi götür Moğol'da babalar. Abi Sarıya oradan seninle başkası. Kesin. Adam iki bilet numara var. 10-32. Bilet numara destins var. 10-32. Bana seçim. Bana geldi. O çarpıldı falan ona geldi. Oho. Öte sarıp neyse gene. Nerede şu orta? Bak gel. Bir. Sar. Bak. Kes. Adam iki. Bilet numara boyunca Lönlün 66. Lönlün 66. Чухол для оружия. Lönlün 66. Bilet numara. Lönlün 66. Kullanıp durmaz. Lönlün 66. Чухол для оружия. Bana geldi bol şovlar olsun umardı hastalarımız. Sır. Biliyorsunuz. Adam ilk baktığı insanımız bir numara boyunca 78 falan. 78. Tovdun karakteri Malaris degендегиси. Ден соолугуңар бекем болсун, ынтымаңар арта берсин. Дастанова, белегиңиз кут болсун. Сиз достойныйсыз, красавчик. Келиңиздер. Bağışlayın olsun. Arkadaşlar, ben sana yaptığım şu ilk kuşlar var. Çıkısın daha çok yapmadan oluşasın. Ne geldi bilir? Bismillah. Bana geldi. Ой, senin razmerin gibi biraz gel. Kolçağı kollarımıza kontrol edin. Az 73 kutledik bana bakımsınlar bu işler. Bir sıra. Ama iki. Var yarım уже приз менен. Bol sessiz. Vakit geçecek. Так, Rüzgar'dan iyisi Norveç'in 02. 04, 02. Rüzgar 02. 04, 02. Красава. Второй приз arkasından çıktı. Ушул столдон жаңы эле бир приз алды эле могу байкем.
Экинчи призди Влад. Димон алып кетти, Димон. Влад алып кетти, Влад. Бирок биз эмнедебиз? Бак көтөрдүк. Soğuk tiyüreş için bırak ayağlayın. Adamenge baktım insan nomor bilet boyunca bölümde 67. Nomorda 67. Çoğurakta gel tata make bizge. Ayağlara geldi, alçaklara sol tarafta. Bölümde 67. Pot kötü. Gimutlar. Sizge tanımaksın. Yeni pres öldü. Julu şıpırsın beni. Bana valla şıpırsın beni. Taşında ağırdan uğuzlattı beni. İyi ki. Azıcık toşta şu benim dostuma gidersin. Toşta gidip beraber. Bilet nomor boyunca 0726. Buna gün 0726. Bir onun prensibini aslında şıpırsın beni. Bilet alamaz. Adamenge baktığı biletlerin reisi Kepka. Kepka maskası beni. Kepka maskası beni. Nomor boyunca 0092. 0092. 0092 sal beni. Bilet nomor boyunca. Gelirsin. Bana gel be. Çık atlamışsın. Tez. Yeter dur. İşte ona bak. Bayez olsun. Bana geldi. Adamenge baktığı insanımız